ترکیه برف به هلبجارتنا هری کریتیک یا ج دستپیکا دامزراندنا کوماری وادچه. او چند سالن جواک بویه دو بش و همو آلی و هلبجارتنی و که هلبجارتنا 3 سال دویم یا ولیت بناف دکه. تفیکو روشوهای جی لکوچه و کلان باجاران نشانه ویه که کیمن. نه او کلجانا بری هیه و نجی او دنگو حشر مشرکو مرف کرد کرد. Ya ekonomik kriz diyorum ben başka bir şey değil. Sedem qayrana aburiye biya min netiştekîdine. Mixabin bandur li me hemûyan kiriye. Em bêjin ya bixêr. Nasıl diyeceğim ne diyeyim? Ülkenin içinde bulunmuş olduğu siyasi durum bence Rewşa siyasiya ku welat tê de ye bi nerîna min sedema serekê ye. Medya hatiye tepaserkirin û bêdengkirin. Mirov nikare nerîna xwe bi azadî bîne ziman. Bi nerîna min sedem her gerçekten ev. özgürce ifade edemiyor olmuş olmaları bence en büyük sebep. Sebebi ya bir sene memleket kötü derekene, geç ekonomik sorun ne, kirasari kolay çüye, işsizlik he, yabancı tücü memleket gerine, haksızlığı he, hukuk tene, hukuk sistemi raviye. به تایبەتی لە باژار ئێستانبولێ و ناڤەندا هەڵبژارتنانە ji ber rêjeya mezin ya dengderên ku lêne ew yek zêdetir xuya dike. Ew cadde û kuçe û hemû cihên vala ku di dema bangêşeyan de dibûn xeml û reklama partiyan valan e. Ya bu depremle ilgili olabilir mi? Yani دبكو غريداي عردهجي بقلو عردهجا تشيبو وبازا 20 مليون كسي تأثير جيغز باندورا في هيو هلبت خلق بيهيفيا كيجان بارتي تي بلاورا خلق باور دكو كوتش تكناغو هرا aynı olacağı düşüncesinde. Yani o iş. Şimdi bu deprem biraz etkili. Erdhejê bandor kir. Millet berxwed keve. Em jî berxwe dikevin. Duê demê de ku xelk li van deran di nava xemê de ne nabe bi dahol û zirneyan coş hebe. Abes kaçıyor ama. Bence bunun gerekçesi depremden. بیا من سدم اردهجه خلق باش نجیا و ویجی هلبجارتن آویت رزا دوامو بکلا İkinci plana attı. هەموو پارتیên siyasî li wan meydanan standên xwe datînin. Lê eleqeya xelkê di gel hemû standan jî dûr e ji eleqeya berê. Seyareyên deng yên bangêşeyê weke berê nagerin. Tevî ku kêmtir ji 2 hefteyan maye ji hilbijartinan re jî tu dibê qeyî hê meh li benda hilbijartinanin. Hemû aliyên siyasî di hemû goterên xwe de didin zanîn ku ew hilbijartin weke hilbijartina duyem sedsala Tirkiyeyê. Lê tevî vê yekê jî ew kelejana ku li van qad û meydanan heye naherike nava cadde û kuçeyên bajaran. Rawîn Stêrk, Rûdaw, İstanbul.